اوستا صفت اللہ کبھی موصوف پپا قرآن تا یا محمد مصطفیٰ ہم جانو ہم جانان تا یا محمد مصطفیٰ ہم جانو ہم جانان تا ستا صفت اللہ کبھی موصوف پپا قرآن تا یا محمد مصطفیٰ ہم جانو ہم جانان تا ونتا ترب وائی او تا یاسین خطاب ہم دفاتر دوازیری دے تا تسکین خطاب تا تسکین خطاب نستا تابید خود تابید دمر پار بگرانت ہے یا محمد مصطفیٰ ہم جانو ہم جانان تا یا محمد مصطفیٰ ہم جانو ہم جانان تا اوستا صفت خلق عظیم دے پاک غنی اکبر وائی او لپا تعریف کی درتا ہے مازا غلب سور وائی مازا غلب سور وائی ونستائی دے خائصا یستائی دے خائص اللہ خائص دا کل جہانت یا محمد مصطفیٰ ہم جانو ہم جانانتا ستا صفت اللہ کبھی موصوف پپا قرآنت یا محمد مصطفیٰ ہم جانو ہم جانانتا ونسوک پدا دنیا پا جندن دا سرازو نازکڑی یا بپا خاکی وجود دارش زنے پرواز کڑی و دارش زنے پرواز کڑی وناللہ مثال یہ لا مثال پارش درب مہمانت ہے یا محمد مصطفیٰ ہم جانو ہم جانانت یا محمد مصطفیٰ ہم جانو ہم جانانت اور بدا مقام محمود تاج پوشی کوی اے ٹول بنی آدم باپا محشر کی خوشحالی کوی محشر کی خوشحالی کوی ونزیر دا محشر پخل کو زیر پا میزان یا محمد مصطفیٰ ہم جانو ہم جانانتا ستا صفت اللہ کبھی موصوف پپا قرآن تا یا محمد مصطفیٰ ہم جانو ہم جانانتا والدہار خسار زلفی واللیل زاس جاستائی تاستائی ہم تاستائی جانانتا اللہ استائی محبوبتا اللہ استائی ونستاسان بسوکوی استاسان بسوکوی واللہ پل تعریف دزانتا
या मोहम्मद मुस्तफ़ा हम जानो हम जानान का, या मोहम्मद मुस्तफ़ा हम जानो हम जानान का। वनुस्ता सिफत बसूल कमा जा सिराजुल हक सिराजा पे जने बस यो अल्लाह दिगरान तारीफ मिजाज स्ता सिफत बसूली कम जा सिराजुल हक सिराज पे जनी बस यो अल्लाह दिगरान तारीफ मिजाज। वनुति मकान कला मकान हर जे की कदर दानता है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा हम जानो हम जानानता। स्ता सिफत अल्लाह कवी मौसूफ पपा कुरान ता है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा हम जानो हम जानानता। या मोहम्मद मुस्तफ़ा हम जानो हम जाना।